Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo gushaka umwana wa perezida kugira ngo atabwe muri yombi mu rwego kugira ngo bashyire ku gitutu perezida yemere kuvana abasirikare be ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'iminsi myinshi cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zandikiye guverinoma y'u Rwanda bakabasaba ko ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi muri uno mwaka wa 2026 nyine ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Kongo. Ariko nanone byaje kurangira izo ngabo z'u Rwanda zitavuye ku butaka bwa Kongo, habwa ibikorwa by'inyeshyamba za 23 birakomeza mu burasirazuba bwa Kongo. N'isarurwa ry'amabuye y'agaciro zirakomeza. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guhana n'uva gusenya ibibazo by'intambara ikomeje kwibasira amoko ndetse no kwibasira abaturage ba Kongo bari kuvanwa mu byabo n'iyo ntambara. Ibi byose rero ibyo birego byose bikabigaragara ko byose biri gushinjwa Leta y'u Rwanda akaba ari ifite uruhare rukomeye cyane muri no ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe umwanzuro wo gufatira rero umwana wa Perezida Paul Kagame ibihano ndetse no gushaka gufata umwana we mu rwego kugira ngo bamukire ku gitutu. Nuvuga ngo gahunda ikurikiyeho ni yayindi vuga ngo reka dushake icyatuma rero tunegosiya n'uwo muntu washatse kuzamura agatuza dukorereza ko rwose atari kubahiriza ibyo turimo turamusaba. Bityo rero dukoresha imbaraga z'umurengera araza kumva ko nakumwindinga habe na gato guhari kuri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kandi ntabwo tujye tunegosiya n'abandi bantu badashaka kugendera ku nzira yacu. Bisobanuye ko nanone barimo barashaka ko umwanzi wacu mu bihe runaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirinze kujya ibikorwa biteye ubwoba birimo n'intambara no kohereza abasirikare bashaka kuba bagaba ibitero ku Rwanda, kubera ko rwose u Rwanda rwanze kubahiriza rero inzira zo gushaka amahoro no kuba rwose rwavana abasirikare babo ku butaka bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze gusinyanya amasezerano n'u Rwanda bugendanye n'umutekano. Niyo mpamvu rero u Rwanda rwitongewe rero kuba rwakwatakwa cyangwa se rwagabwaho ibitero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko bagiye bakorana mu bihe bitandukanye nyuma y'uko cyangwa se mbere y'uko Perezida Antoine Felix Tshisekedi ajyana amasezerano yiwe Washington DC akajya guhuza na Perezida Donald Trump bakaganira nanone ku bigendanye rero no guhererekanya ubufasha hagati y'ibihugu byombi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagombaga gutanga amabuye y'agaciro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabaha intwaro, ubufasha bw'igisirikare kigomba kubafasha mu butasi nka CIA ndetse n'ikoranabuhanga rihambaye cyane ashobora kubereka amashusho ya satellite n'ibyogajuru mu rwego kugira ngo babivune umwanzi wabo ari M23 ivuga ko ifashwa n'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zafashe umwanzuro wo gufatira umwana Perezida ibihano nanone no kumuhana mu buryo butangaje cyane. Nyuma gufatira ibihano rero abayobozi b'igisirikare cy'u Rwanda Rwanda Defense Force no kugifatira bamwe mu bayobozi bayoboye inganda zigiye zitandukanye zafatiwe ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabona kandi ibyo nta gisubizo na kimwe byigeze bitanga. Bahisemo gutanga rero igitutu gikomeye cyane ku rwego rwo kugira ngo nanone baburire ndetse na Perezida w'u Rwanda ko nawe kandi ibihano bishobora kumugeraho nyuma y'uko byanatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Michael Rubio akaba ari n'umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo Michael Rubio nawe yibwiriye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'igisirikare cyabo ko bahawe iminsi 15 ndetse nanone uhereye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa karindwi. Itariki ya 15 yarageze nta gisubizo cyatanzwe. Mbere ko atanga iminsi 15 uhereye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa karindwi, ibyo ngibyo bitangajwe ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu. Avuga ko biteze ko mu kundi kwezi yari yabivuze ko mu kundi kwezi kwa karindwi, avuga mu hagati mid next month mu kwezi hagati kwezi nyine gutaha. Yavuze ko rwose yiteguye kubona amashusho y'itangazamakuru ndetse n'ayindi yo kumbukoranyambaga agaragaza ingabo z'u Rwanda ziri zitonze umurongo, intwaro zabo, ibifaru, intwaro ziremereye n'izoroheje rwose bari gusohoka ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu ngubu kano kanya Leta y'u Rwanda ishinjwa n'umugabane w'Uburayi wose, gashinjwa na Loni, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu birimo Burundi, Tanzania, bikazamuka mu Bushinwa kugera hirya no hino mu bindi bihugu byinshi cyane Angola, byose bishinja u Rwanda ko rufite abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo. Bigaragara ko u Rwanda ngari imyaka irenga 30 rumaze gukora ibyaha bya genocide cyangwa se genocide ko Kongo yabyise mu butaka bwa Kongo, dore ko yamaze no gutanga ikirego. Muribuka ku itariki 23 z'ukwezi gushize kwa gatandatu 2026 nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yareze u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nanone yatangaje ko nanone yatanze ikirego rero mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ACG irego u Rwanda kandi ibyaha bikomeye cyane avuga ko rumaze imyaka irenga 30 rukorera ku butaka bwa Kongo. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho muri RDC mu itangazo yashize hanze hari kuwa gatanu yavuze ko iki kirego nanone kigamije nanone gusaba urukiko gutangaza ko u Rwanda rufite inshingano mpuzamahanga ku byo RDC ivuga ko nanone ari ukurenga ku masezerano mpuzamahanga arimo nanone ajyanye no gukumira no guhana icyaha cya genocide, kurwanya ivangura rishingiye ku moko, kurwanya ivangura ndetse rikorerwa abagore ndetse nanone no kurwanya iyicarubozo rikorerwa abantu. Gishasa kandi avuga ko nanone mu gihe nanone cy'imyaka irenga 30 ishize abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bagizweho ingaruka nanone n'ubwicanyi ndetse n'iyicarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina.
ubwo ndagira ngo ngende muze n'ibyo bihano biri gufatirwa umwana wa perezida kugira ngo tugende dusobanukirwa neza cyane. Ndasabwa kubana nanjye kuva dutangiye no kugeza turangije kugira ngo uze gusobanukirwa turi buze kuvugira aha ngaha ntihagire na kimwe kigucika. Uraza gutanga ibitekerezo bya muri comment ushingiye ku byo twavuze bari ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Uze gukanda like kuri ino video niba wayikunze na subscribe cyangwa se sabone kuri no muyoboro. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero cyangwa se Kinshasa bavuga ko nanone mu gihe cy'imyaka irenga 30 ishize abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bagizweho ingaruka none n'ubwicanyi ndetse n'iyicarubozo n'ihohoterwa ndetse rishingiye ku gitsina, kuvanwa mu byabo ndetse ku gahato n'ivangura rishingiye nanone ku moko cyangwa se igitsina. Muri iki gihe rero nanone kandi bavuga ko nanone nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka wa 1994 ingabo z'u Rwanda APRDF hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe rero inayoboye cyangwa se igenzurwa n'u Rwanda zakoze nanone ibikorwa nanone bya gisirikare ku butaka bw'u Rwanda. Bivuga ko kandi nanone ibyo bikorwa nanone byibasiye inkambi z'impunzi, imidugudu ndetse n'imijyi mu burasirazuba bw'iki gihugu, bigateza rero impfu nyinshi cyane no kwimurwa kw'abaturage benshi cyane ndetse n'imibabaro ikomeye cyane. Iki gihugu kandi nanone kandi cyanavuze ko kandi ibi birego bikomeza nanone kugaragaramwo ndetse no mu gihe cy'intambara ya mbere ndetse n'iya kabiri ya Kongo ndetse nanone mu zindi ntambara zakurikiyeho, kikavuga ko nanone ko u Rwanda nanone rwakoresheje ingabo zarwo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDR yari yobowe na Laurent Désiré Kabila ko na Joseph Kabila, RCD yari yobowe na Laurent Nkunda, CNDP yaje kuva mu 2023 yari yobowe na Bosco Ntaganda, ubu ngubu yobowe na General Sultani Makenga. EDC yasabye kandi urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera gutegeka ku Rwanda nanone gutegeka u Rwanda guhagarika ibyo ivuga ko nanone ari ibikorwa nanone binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, gutanga icyizere kandi ko bitazigera bisubira ku butaka bwa Kongo ndetse ubwo no kuba ku Rwanda rutazakomeza gutera inkunga imitwe itwaje no kugumya kubagabaho ibitero no gutanga indishyi kandi ku gihugu no kubanira ko nanone bahohotewe n'u Rwanda. Minisitiri w'itangazamakuru muri EDC kandi yavuze ko nanone kandi gutanga iki kirego ari ukugaragaza ko igihugu nanone kiyemeje nanone gukemura amakimbirane mu nkoro no gukoresha inzira nanone z'amategeko mpuzamahanga. Yagize ati kandi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yizeye byimazeyo nanone urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kandi ikomeje nanone guharanira nanone ko amategeko aruta gukoresha imbaraga no kugira ngo nanone ubutabera bugerweho ku bahohotewe. Ikirego kandi nanone kije nanone mu gihe umubano hagati ya Kinshasa na Kigali ukomeje nanone kuba rero mubi kubera amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC, cyane cyane nanone ibikorwa bya M23 RDC nanone ikomeje nanone gushinja u Rwanda kuyishyigikira mu gihe nanone Kigali nanone yo ibihakana. U Rwanda ahubwo rushinja RDC kuba nanone narwo rukomeje gukorana n'umutwe FDLR mu gihe ejo RDC yatangaje ko nanone igiye gusenya FDLR bamaze no kujyana amasezerano n'ubwo u Rwanda rutugeze rwishimira amasezerano yabaye hagati ya RDC ndetse na FDLR. Ivyo birego kanone byaje nanone bikurikirana nanone n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagiye bifatirwa abayobozi b'u Rwanda. Abayobozi b'u Rwanda rero bagiye bafatirwa ibihano bagiye bashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye birimo no gukorana n'inyeshyamba za M23, kuzishyigikira, kuziha intwaro, kuzibufasha bushoboka bwose no kugira akomeze kugaba ibitero ku butegetsi bwa Kinshasa. Wibutse ko intego ya M23 kwari kurwana kugeza igeze Kinshasa ikaba yanavanaho n'ubutegetsi buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi, ubu tuvugana nawe ugiye kwiyamamaza kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri manda ya gatatu. Itegeko nshinga rihindura referendum mu ngubu ryamaze kwemezwa ndetse nanone abihagarariye bose bikavuga ko bagomba gufasha rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego kugira ngo bakomeze bafashe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi kugira ngo akomeze ayobore RDC, kubera ko ngo niwe ufite ububasha bwo gukomeza guhangana n'inyeshyamba za M23 ku buryo byagorana kuba rero yakwigarurira ndetse bice bigiye bitandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yuko zitangaza ko zigiye gutangira rero kugenda ku muryango wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu rwego kugira ngo bace intege inyeshyamba za M23, rero babanje gufatira ibihano Retired General James Kabarebe. Retired General James Kabarebe yafatiwe ibihano ku itariki 20 Gashyantare 2025, yafatiwe ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone kandi nubwo atakiri umusirikare wa RDF nanone kandi yasezeye mu mwaka wa 2018. Rero wari abungu rero akaba yari minisitiri wa Leta akarere rero yari minisitiri wa Leta ushinzwe ubufatanye bw'akarere. Yafatiwe ibihano rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyo tariki nyine ngubwiye. Nyuma yaje kuvanwa kuri uwo mwanya ko ari minisitiri w'akarere n'ubufatanye bw'akarere, nanone yaje kugirwa na perezida umujyanama mu by'umutekano wihariye, aza kuvanwa muri izo nshingano. Kandi nanone yafatiwe ibihano ndetse yafatiwe ibihano nanone ku bindi rwego nanone bwo kugaragaza ko nanone Retired General James Kabarebe amwe mu bantu cyangwa se ari mwe mu bantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye ko nanone yafite uruhare rukomeye cyane mu gufasha M23. Amerika yavuga ko nanone yagize uruhare rero rukomeye cyane mu gutegura no gufasha ibikorwa bya RDF byashyigikiye M23, harimo guhuza ingabo, gutanga intwaro no kugenzura inyungu zituruka rero mu mabuye y'agaciro ya DRC. Kugeza ubu Europe Union kandi yigeze imufata ibihano General James Kabarebe
Kabarebe yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Kihuse cyane kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zafatiye ibihano barimo Vincent Nyakarundi akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda cyangwa se akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'inkorokoro Arm Chief of Staff, akaba ashinjwa kugenzura ibikorwa by'ingabo zifashe M23 yafatiwe ibihano ku itariki 2026. Akazanwa kandi Rukika Rusisi akaba ari Major General kandi nanone umuyobozi wa division ya 5 y'ingabo za RDF, akaba ashinjwa kuyobora ibikorwa rero byafashije M23 yafatiwe ibihano ku itariki 2026. Akaba kandi Mubaraka Muganga mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Chief of Defense Staff ushinjwa kugira uruhare rero mu gutegura ndetse no kuyobora ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo yafatiwe ibihano ku itariki 2026. Akazamwo Stanislas Gashugi akaba ari umuyobozi w'ingabo zidasanzwe za RDF Special Operation Force Commando, nanone kandi wagizwe kuri uwo mwanya muri 2025 yafatiwe ibihano ku itariki 2026. Nawe kandi nanone ashinjwa rero kuba agifite uruhare rukomeye cyane mu ntambara ariko mu burasirazuba bwa Kongo. Abo kandi bafatiwe ibihano none bakurikira abandi bafatiwe ibihano bayo ikigo nanone cy'igihugu gishinzwe zahabu n'amabuye y'agaciro. Nabizi ko nabo bagiye bafatirwa ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bigendanye nanone n'amakosa bakoze mu gihe kigiye gitandukanye cyangwa se mu gihe cyashize, none bagashinjwa ibyaha rero nk'ibyo ngibyo bikomeye cyane byo kuba rero bafasha rero inyeshyamba za M23 mu gutunganya amabuye ziba zakuye mu burasirazuba bwa Kongo, bamara kuyatunganya rero bakayohereza mu mahanga kuyagurisha. Inkunga zivuyemo cyangwa se amafaranga avuyemo akaba yajya gufasha rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibikorwa birimo nanone akajya gufasha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inyeshyamba za M23, nanone kandi bikabafasha rero mu gutegura cyangwa se mu kubona amafaranga bafasha rero mu kugura intwaro, kubona ibiribwa n'imyambaro ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Rero nibwo nanone ikigo Ofoka cyangwa se Washington DC rero yatangaje ko rero ikigo cya Ofoka cyamaze gufatira cyangwa se cyamaze gukora urutonde rw'abantu rero n'ibigo nanone bikorana n'inyeshyamba za M23, none kandi bivuga ko bishyigikiwe n'u Rwanda mu gucuruza no kwinjiza rero mu Rwanda mu buryo nanone bunyuranyije n'amategeko amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwikubita uruganda rero rw'u Rwanda nanone rutunganya rero zahabu riri mu byafatiwe rero ibihano rero bivuze ko nanone u Rwanda bivuze ko nanone u Rwanda rero ngo utazongera rero gucuruza ibikomoka rero ku mabuye y'agaciro nk'uko bivugwa. Gusa none ibyo ngibyo ntabwo byigeze bikomera cyane ku rwego wabitekerezaho kubera ko ubu ngubu nta n'ikintu rero bisa nk'ibyatanzeho. Ibigo kandi byo byafatiye ibihano none na Washington DC harimo Bugambira Minerals Limited, Wolfram Mining Processing Limited, Rwinkwavu Corporation Limited. Abayobozi b'ibi bigo none bafatiwe ibihano ni Jean-Marie Kalima rero nawe Perezida rero Gasaba Gorodi, naho Bosco Kayabotsi niwe rero uyobora ibikorwa bya buri munsi nk'umuyobozi mukuru wabyo. Bivuze ko nanone kandi imitungo yabo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yagombaga gufatirwa ibihano, ndetse nanone kandi nanone abanyamahanga bose bazakorana n'ibi bigo nanone bazafatirwa ibihano. Zahabu kandi nanone ngo yageraga rero kuri Gasaba Gorodi, abasirikare ba RDF ndetse ngo n'abarwanyi ba M23 bayishyikirizaga rero abakozi b'urwo ruganda bagahita batangira rero kuyitunganya. Amerika ivuga ko nanone mu ntangiriro za 2026 rero nibura 260 bya zahabu bifite agaciro ka miliyoni nyinshi cyane z'amadolari byakurikirana mu burasirazuba bwa Ruhise bikajyanwa muri Gasabo Gold, ndetse hakoreshejwe uburyo nanone bwo kuzambutsa hakoreshejwe indege cyangwa se nanone imodoka. Ibi bishatse kuvuga ko nanone u Rwanda amaherezo rero ngo ruzari kuzajyanwa mu nkiko rero kubera nanone ngo gusaba umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byongeye ko Gasabo Gold kandi nanone yashinjwe rero kugira uruhare haba mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye mu gufasha abantu cyangwa se nanone imitwe yitwaje intwari ikorera mu bikorwa rero mu kubangamira rero amahoro mu mutekano n'ituze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze rero mu bucuruzi butemewe bw'umutungo kamere wayo. Washington DC ivuga ko kandi nanone wabona nanone amakuru ndetse ari mu Rwanda cyangwa se ari hanze yarwo, ndetse nanone yerekana ko nanone uburyo Leta y'u Rwanda yengo nanone kurenga kuri ibi bihano yahabwa ibihembo bingana na miliyoni, ndetse nanone tanze amakuru nyine ku Rwanda rwakomeje kurenga kuri ibyo bihano n'ibyo bihano rero yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zatangaje ibyo ngibyo rero ko zafatiye u Rwanda ibihano, ndetse babitangaje mu gihe bamaze gusaba u Rwanda ko rwavana abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo mu gihe kitarenze ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Gusa ibyo nta kimwe kigeze cyubahirizwa mu byo ngibyo uko byari byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta cyahindutse na n'ikigeze cyubahirizwa. Amakuru avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zaba zarafatiye ingamba rero abantu bose bakomoka ku bayobozi b'u Rwanda bafatiwe ibihano barimo kandi n'umuryango wa Perezida Paul Kagame mu gukumirwa kugera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo u Rwanda kandi tugeze rwisanga mu bihugu ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatanze ko bagiye kuzaja batangaje ibihugu bya 30 abaturage barwo bagiye kuzajya binjira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwakwa cyangwa se gutanga miliyoni 20 z'ingwate zemera kujya gukandagira ku butaka
Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine kugira bahabwe izo visa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zamaze gutangaza ko nanone kandi u Rwanda none rwakomeje kurega ko bihano nubwo basa nk'ababishishije cyane, ariko bitazikomeza kwihanganirwa mu gihe kingana rwose kirekire cyangwa se igihe kirekire kingana n'igihe batazi. Batangaza ko rero impamvu bafashe umwanzuro wo gutangira gufatira rero ibihano abayobozi bakuru ndetse n'imiryango yabo mu rwego kugira ngo bace intege ndetse no kugira ngo bagendere ku nzira y'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubasaba. Aya makuru avuga ko umuhungu wa perezida cyangwa se abana ba perezida bagiye bagura n'imitungo igiye itandukanye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo mitungo yabo nayo iri mu yafatiwe cyangwa se mu bafatiwe ibihano. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashaka gukoresha rero nk'ingwate cyangwa se zikaba zanabafata bagategeka perezida runaka rwose bakoresheje umuryango we kubahiriza ibyo bari kumusaba, ndetse ko natabyubahiriza imiryango iri buze kwisanga mu byago bikomeye cyane, birimo no kuba bafungwa rero bashinjwa ibyaha nk'ibyo ngibyo, birimo no kuba rero barakoze ibyaha byibasiye inyokomuntu mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu muri Kongo ejo bundi ku cyumweru hari ku itariki 2 z'ukwezi turimo kwa munani nibwo bibutse icyitwa Genocide cyangwa se irimbura rishingiye ku bukungu cyangwa se jenoside ishingiye ku bukungu. Kumva ngaha habaye jenoside yakorewe Abatutsi, kumva habaye jenoside yakorewe Abayahudi. Muri Kongo yo ngo habaye jenoside ishingiye ku bukungu, kwa kundi nyine haje gusarurwa ubukungu runaka bw'igihugu, ugasanga rero abaturage bari muri ako gace byose barabarimbuye, babakoreye irimbura kugira ngo ibyo bikorwa byabo bigende. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko na jenoside yigeze iba ishingiye ku moko mu burasirazuba bwa Kongo, sibyo ko ngo ari byo bavuga ko haje amoko. Akaba kandi nanone iyicarubozo ndetse n'ibyakorewe n'ihohoterwa ryakorewe abagore, aho rwose babahohoteye babambura ibyabo, bakabafata ku ngufu, bakabakura ku butaka bwabo abakongomani bose n'abarenga miliyoni 6 bamaze kuhaburira ubuzima. Aribyo rero Kongo yise Genocide cyangwa se jenoside ishingiye ku bukungu. Avuga ko nanone mu Rwanda rwakoranye rero n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye mu bindi bihugu, bagakorana nanone ubwicanyi buteye ubwoba bwabereye muri Kongo, aho nanone bagendaga basahura imitungo ya Kongo, bagakora rero jenoside batabarira abakongomani bose kugira ngo nanone bikomereze biyungukire rero mu bikomoka rero ku butaka na zahabu, amabuye y'agaciro ndetse nanone harimo na za kohoba, Kastahine, tini ndetse n'ayandi akorwamwo ibikoresho bya mudasobwa, izindi za telefone na za computer, amateleviziyo ndetse n'ibindi. Akorwamwo nanone za bateri z'imodoka zikoresha amashanyarazi. Ibyo byose rero bikagaragaza ko byose bivanwa mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bifite ababitera inkunga barimo n'igihugu cy'u Rwanda. Aribyo rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yise Genocide. Ibyo byose rero bigomba nanone kugaruka ku bayobozi nanone b'u Rwanda nk'uko natangiye bibasobanura kare, bamaze kuregwa rero mu rukiko rwa ACG, bamaze no gusaba rero ko inyandiko komande zombi u Rwanda rugiye kuburana. Mwibutse ko u Rwanda nubwo rwose ruhakana bino birego ariko rushinjwa n'ibihugu bigiye bitandukanye birimo byonyine umugabane w'Uburayi rwose ushinja u Rwanda ibino byaha. Hakabamo kandi nanone usibye umugabane w'Uburayi hakabamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakabamo Ubufaransa, Ubwongereza, Ububiligi, Ubudage, hakazamwo Burundi, Tanzania, Angola, hakazamwo ibihugu nka South Africa, hakazamwo ibihugu nk'Uburusiya. Uburusiya bwo bwanatangaje ko kandi nanone usibye kuba ngo u Rwanda rukorana na M23 na Ukraine kandi ikorana na M23 binyuze mu gutanga intwaro ndetse n'abasirikare. Nanone kandi Uburusiya bwanatangaje ko u Rwanda rukorana na Ukraine mu buryo butaziguye. Nanone kandi bakarero bashinja rero u Rwanda ndetse na Ukraine kuba bwaragiye gufasha M23 mu burasirazuba bwa Kongo, imaze gutwara ubuzima bw'abantu benshi cyane. Usibye ibyo bihugu kandi binashinja u Rwanda kuba bikorana na leta y'u Rwanda kuba bikorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byinshi cyane bigaragaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba guhabwa ubutabera, harimo nka Sweden, harimo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, harimo imiryango nka ONU ndetse umuryango nyine uharanira umutekano ku isi, n'umuryango ONU kandi cyangwa se umuryango w'abibumbye uharanira ubuzima, uharanira uburenganzira bw'umuntu ndetse n'ubuzima bw'abantu nyine muri rusange, ko bagomba guhabwa rero ubuzima bwabo. Ndetse nanone bagahabwa ko nanone u Rwanda rwo rwonyine rukora ibyo byaha byose byibasira inyoko mu burasirazuba bwa Kongo. Bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero hari amakuru yo kuba ko nanone bashaka kuba bagikoresha iturufu yo gutangira guhiga abayobozi babo ndetse banahereye ku miryango yabo mu rwego kugira ngo batere ubwoba banabaca intege. Ibyabaye kuri Perezida Venezuela mwabibonye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze zimuburira, batangira banakurikizaho gutanga rero umuburo, bakurikiza kohereza intwaro mu mbibi z'igihugu kiwe. Byaje kuba bya nyuma na nyuma mwabibonye, icyakurikiyeho kwari ukumushimuta. Utuvugana rero yaje kwisanga rero mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba afunzwe nk'imbohe kugeza ubu ngubu. Kandi hari amakuru avuga ko agomba kuzatangira kuburanishwa rero mu mpera cyangwa se mu itangira ry'umwaka wa 2027, ndetse ukibura n'amezi menshi cyane rwose agera kuri 4 kugira ngo uyu mwaka tuwurangize, twinjire mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2027
twinjiye mu kwa cumi n'abiri kumwezi ko ngo ni mu mpera nyine z'ukwezi kwa 2026 tuninjira no mu kwa mbere ku mwaka wa 2027 bisobanuye ko rwose uyu mwaka uri kurangira ari naho perezida wa Venezuela wahoze ari perezida ufite icyubahiro gikomeye cyane mu ngo bari ifungwa icunzwe n'abacungagereza biri gukubitirwa muri gereza kontororwa ajya kuri wese igihe babishakiye ibintu nk'ibyo rwose rero binasobanuye ko rero ngo n'abayobozi b'u Rwanda bako banze kumva rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuzisanga muri ibyo bibazo yuko bari bagiye kuzajya bakontororwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakarira igihe babishakiye bakaba banafungwa bakanagerwaho mu buryo bugaragara cyangwa se n'ubutagaragara. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itangaza ko icyo yifuza ari amahoro kurenza uko yakwifuza amahane, igasaba ko kandi none ibyo ngibyo bigomba kubahirizwa biciye mu kuba u Rwanda rushaka rero ibiganiro no kugendera mu nzira z'ibiganiro ndetse n'amahoro mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro rimwe na M23 Imana yaha ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.